Pemirsa puncak karya ngentek linggih, kemargiang antuk rasa bakti krama Hindu ring Pura Prajapati Samuan Kawan sani ngemargiang upacara puniki. Upacara suci punika kesaksian oleh pengempon krama perjuru adat miwah para pemedek sani rau antuk nunas tirta miwah nunas kerahayuan. Ngentek linggih inggih punika upacara penyucian miwa pengukuhan pelinggih utawi pura pinakes tanah ide sesuhunan ide Sang Hyang Widiwasa. Upacara puniki kemargiang wusan wangunan pura kebecekang tur sampun puput kelaksanayang ring puncak karya suaran gamelan gong ngiringang upacara mepuja ring utama mandala pura. Para pemangku miwa sulinggih ngewen tenang puja mantra pinaka penyucian jagat skala niskala. Kanan puniki talar kemargiang antuk ayayan kramo miwaga giras pesikian kramo sani kesinahang ring sejebak upacara. Karya puniki nenten wanta upacara agama nanging talar pinake pemargi ngemuliang rasa pesikian sepisanan ngelestariang tetamian adat budaya Bali. Melarapan karya ngentek linggih puniki kramo mangdes taten lebang ajahan Trihita Karano. Juliana, Bali TV.